कौन हाँ कर्तव्य है महापुरुष मानकर पदांकर्षण करवा आमर ये कुनी कुनी कलार पूजारी हिसाब से प्रधान कर्तव्य तो से कह महाजन हजे महाजन हजे गत हर्ष पंथा महत व्यक्ति मानकर बा महापुरुष मानकर स्मृति जागरित करबा उचे सांस्कृतिक कलार से स्मृति हजि जाए विस्मृति अतल गगन रे अतल भगवत चेतनार उद्भूत होई मानव सृष्टि करि चले भक्ति रसात्मक संगीतर बसंत महोत्सव ठीक सही समय रे मानवर भक्ति कल्य कुंजपदवर तटदेश को अवतरण करि थांती जगतर नाथ कालिया शांत राधा प्यारी नंद दुलारी सिखी पूजा चुलिया कैंच मालिया ए नंदलाला कृष्ण केनु से गोपी नेत्र चकर कालिया गोला घनकर पवित्र चरणार बिंदरे टिके ध्यान रखी आमे हेबा हम लक्ष्य पथर पथिक राइट राइट जमा इंग्लिश को ओडिया को बाबुरे मो कुना बाबुर शुभ दिन अवसर रे जयदेव गीत गोविंदर उद्धृत गोटे श्लोक मु उपस्थापन करी सारी ठीक अछि कले मेघेर मेदोरे मंबर बन हुबह श्याम स्तमाल तुमई बस मो पंडिते ये श्लोक है जयदेव गीत गोविंद गीत गोविंदर ये श्लोक काहे उपस्थापन कली ना गीत गोविंद हेउची अति महत्वपूर्ण कविता मोहनीय कविता हेउची जयदेव गीत गोविंद गीत गोविंद श्रवण करिवारे मो प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथंकर भारी श्रद्धा ठीक सेति पई हमर श्री मंदिर रे ये प्रथाटा प्रचलित थिला कोन ए पर्यंत कोकिल प्रभा देवदास जी अवसर ग्रहण करि नथि नहीं कहथिला कोन ना कोकिल प्रभा देवदास जी गीत गोविंद गाई न नाचिले ये रसिकिया दियो कालिया आखिरे निद आसे ना निद आसीबनी कालिया हमर बड़ रसिकिया दियो कालिया रसिको देखो आज्ञा जगार घोष यात्रा बेले कले आगे चले बलभद्र मध्य सुनामुए ये पछरे कालिया आसे गहली लगे जग बंधु मोसे तेरो रसिकिया दियो पाखरे बेसी गहली गहली से रसिक देखियो नाही जेना संसार रे जेते सब रसिक अछन समस्तंक ठारू तार स्थान पर स्वतंत्र माने से कोन आज्ञा अर्थात से रसिक मानक भितरे राजा अरे पुओ से राजा केमती राजा जानिछो कालिया रसिकर जाना कालिया रसिकर जा 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 जब चिन्ह से देखो बोली की चपना देखती खाली गीत सैला गोटे म्यूजिक होनी कोन गीत गाइबो तमे म्यूजिक करियो तमे आ कोन म्यूजिक से करि परिबे धीरे गीत गोविंद रे जगार हमर भारी स्नेह गीत गोविंद जेउठी मो कालिया सांद पर सेठी दिनकर घटना कोन अछि जणे वृद्धा माउसी बुढ़ी माउसी जणे बोझटिए धरी बाहरी पले तंकर बाईगण बाड़ी की ठीक गोटिए गोटिए बाईगण तले बोझ रखुछंती गोटिए गोटिए पद जयदेव गीत गोविंद गाउछन बाईगण बाड़ी मध्य रे माउसी जनक गाउछन जयदेव गीत गोविंद हे प्रभु हे जय जगन्नाथ गोटिए पद जयदेव गीत गोविंद हरि श्रीता कमला ऊंचा One, no, my
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଜିଗଲା ବହୁତ ଡିଲେ ଭଲ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଦେଇ ହଁ ଠାକୁରେ ମୋର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବାଇଗଣ ବାଡି ମଧ୍ୟରେ ବାଇଗଣ ବାଡି ଇଏ ଆଗେ ଆଗେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣକ ମାଉସୀ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କାଳିଆ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀର କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀଙ୍କର ବାଇଗଣ ତୋଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବାଇଗଣ ବୋଝ ଧରି ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବଡ ଦେଉଳରେ ବଡ ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ କଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଇଏ ବାଇଗଣ କଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ବଡ ପଣ୍ଡା ହଠାତ ପଚାରି ବସିଲେ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ ମୁଁ ଏ କଣ ଦେଖୁଛି 60 ପାଉଁଠି ଖାଇବା ବାଲାର ଦାମୀ ଦାମୀ ପାଟରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ବାଇଗଣ କଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଏସବୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଭାବସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ସେ परम ग्रंथ परम सहित ओडिया भागवतरे अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर गोटिए पद कले मोर भक्त मोर मित्र कले दुर्जय भावरे बंधा से भावग्राही भक्ताधीन भगवान बड़ सुंदर उत्तर रखिले कहले तमे कोन जानि ना गीत गोविंद रे पूरा मोर भारी श्रद्धा भारी स्नेह ये गीत गोविंद जेउठी मु थाए सेठ भक्ता जने बाईगण बाड़ी मध्ये रे गाउतिला गीत गोविंद आ से गीत गोविंद सुनिबा पई मु किछिटा मुहूर्त चली जाइतिले टिके बाईगण बाड़ी गळा मारिया मो सुना खालिया मो नयन पितुली रे गळा मारिया मो सुना खालिया नयन पितुली रे गोविंद सुनिबा आउ छोड़े गोविंद सुनिबा पाई फुलवारी कोन प्रियारी रे चाणी आनिला कोटी ओडियार मौडमणि कालिया शांतम प्रभु जगन्नाथ को सामान्य गोटे बाईगण बाड़ी की तेणु अति प्रिय से जयदेव गीत गोविंद आज्ञा मो कुना बाबूर शुभ दिन अवसर रे प्रभुंकर आगमन तो एकांत काम्य तेणु उपस्थापन करिछि जयदेव गीत गोविंदर श्लोक आज्ञा सेई प्रभु कालिया शांत प्रभु सत्यनारायण अद्यमंचर उपस्थित होई समस्त अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु मानकर मातृकलपा भगिनी कलपा उत्कलिया महिषी मातृभगिनी मानकर मंगल विधान करने संगे संगे जजमान महोदयंकर से कोनी पुअटीर सपरिवार आगंतुक बंधु बांधवंकर मंगल विधान करंतु सर्वे बोला आनंद एक बार हरि बोला हरि बोला हरि बोला पवित्र तो श्री क्षेत्र पवित्र तो श्री क्षेत्र पाद मोर पड़ब सतरे कालिया मते तोर डोरी লাগিব সতরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব সতরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব সতরে কালিয়া মতে তোর ডোরি লাগিব সতরে কালিয়া
ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଧରି ତୋର ଦଉଡ଼ି ଉଠିବେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଧରି ତୋର ପଦାଉଡ଼ି ଉଠିବେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ସବୁ ଧରି ତୋର ଦଉଡ଼ି ଉଠିବେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଧରି ତୋର ପଦାଉଡ଼ି ଉଠିବେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଭକ୍ତ ମୋର ତୋର ତାଳେ ଭକ୍ତ ମୋର ତୋର ତାଳେ ଭକ୍ତ ମୋର ତୋର ତାଳେ ରଥ ଚକ କରିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଇ ଗାଇବେ ଗୀତ ତୋ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିକୁ ଯାଇ ଗାଇବି ତୋ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିକି ଯାଇ ଗାଇବେ ଗୀତ ତୋ ପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିକୁ ଯାଇ ଗାଇବି ତୋ ପାଇଁ କେବେ ତ କରୁଣା ବାରି କେବେ ତ କରୁଣା ବାରି କେବେ ତ କରୁଣା ବାରି ମୋ ପାଇକି ଧରିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତ ସିରି କେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ସିରି କେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ସିରି କେତେ ପାଦ ମୋର ଧରିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ ତୋର ଡୋରି ଲାଗିବ ସତରେ କାଳିଆ ମୋତେ জয় জয় জগন্নাথ পতিত পাবন তোর ডোরি পতিত পাবন মৌরে ঘন ঘন তোর ডোরি জয় কৃষ্ণ দীনবন্ধু নবজল ধর তোর ডোরি সাই বন্দন বানা করুণা সাগর তোর ডোরি হরি অভব পুতুরা তোর ডোরি ইয়া হরি করুণা সাগর তোর ডোরি ছড়াই লগাই তোর ডোরি হইল তরাই তোর ডোরি শ্বশুর দ্বারে পাদ দৌ দৌ শ্বশুর দ্বারে পাদ দৌ 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 সারি নিয়ন্ত কি ভিড়িল এ মো ভারিজাকু দিয়ন্তি ছাড়ি ও ভারিজাকু দিয়ন্তি ছাড়ি ওর ভারিজাকু এ শ্বশুর দ্বারে পাদ দৌ 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 সারি নিয়ন্ত কি ভিড়িল দিয়ন্তি ছাড়ি ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଭଲ ଭଜନ ପଦ ଟିକେ ଗାଇଲେ ଭଲ ଭଜନ ପଦେ ଗାଇଲେ ହଁ ସାରେ ନା ଭଜନକୁ ଭୁଲ କରି ଗାଇଲେ ଭୁଲ କରି ଗାଇଲେ ଜେନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ କେଉଁ ପରି ଜାଣିଛ ଭଜନ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ଜଗା ନିୟନ୍ତା କି ଭିଡ଼ିଲୁ ମୁଁ ସରଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚଢି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଭାବ ଭକ୍ତିର ଭଜନ ଇଏ ତାହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଉ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତମେ ୟାକୁ ଭୁଲ କରି କାହିଁ ଗାଇଲ ମୁଁ ଏପରି ନ ଗାଇକି ସେପରି କାହିଁ ଗାଇଲି ହଁ ଆରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି କହିଲେନି ଇଏ କ୍ୟାସେଟ ଗୀତ ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ବୋଲିଲେନି ସେ କ୍ୟାସେଟ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉଠି ଗାଇଲିନି ଇଏ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଲେଖା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଇନି ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଦେ ପଦେ ଗାଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଲା ଭଲ ଦେହ ପାଲାରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭଜନ ଚଳିବନି ହବନି ତମେ ମଝିରେ ପାଳି ବନ୍ଦ କରିଛ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ ପଦ ଦିଅ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିକିତେ ଦୁଲୁକିଆ
ଲୁଚାଇଲ ସମା କୁଟେ ଧାନ ଠିକିତେ ତୁ ଲୁଚାଇଲ ସମା କୁଟେ ଧାନ ଠିକିତେ ତୁ ଲୁଚାଇଲ ସମା କୁଟେ ଧାନ ଠିକିତେ ତୁ ଲୁଚାଇଲ ସମା କୁଟେ ଧାନ ମକର କଲା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ମକର କଲା ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ତାରି ଏଠାରେ ମମ ସମା କୁଟେ ଧାନ ଠିକିତେ ତୁ ଲୁଚାଇଲ ସମା କୁଟେ ଧାନ ଠିକିତେ ତୁ ଲୁଚାଇଲ ସମା କୁଟେ ଧାନ দিনে বৃন্দাবনে চড়াই চড়াই ভাবে দিনে যমুনারে হইল চড়াই ভাবে দিনে বৃন্দাবনে তিলরস তিলরস ভাবে সবারণি তারে পাইল ভাবে শ্রীমন্ত গ্রামণ মাইলা গলিতা ভাবে দিনে গোল করে বিদুর ভবন ভাবে ধারে হরিল ভজন তাতে লুচাইল মন্দর মন্দিরে পরাণ সচিল সকলটা নাচিল শুনে নেলা তাতটি চিঠিল তু লুচাইল পকরু কহেল বুঝ পারিল তু লুচাইল তু লুচাইল শুই পড়িব লজায়ে ছাড়িল পড়ায়ে না জানিতে তু লুচাইল ব্রহ্মাণ্ড গোসাই তু লুচাইল সবারে মোহরি বল নাই নিরাশ হওয়াই তু লুচাইল তু লুচাইল কাটিগলাই নাই দে তু লুকাই কেন হতো আর আগে আরে সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভরা এ গ্রাম কଣ କହିଲୁ ଠରା କଲୁ କଳାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ସାରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ରାତି ମାରିଦେବ ସେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହଁ ଏମିତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଆଉ ତମ ଯେମିତି ବାଘୁଆ ପଲ୍ଲୀରେ ଯାହା କହିଦେବୁ ଆହା ଆହା କରିଦେବୁ ଏ ଗାଁରେ ବି ଅଛି ଯାଉ ପାଲା ପୂର୍ବରୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ହଁ ଇଏ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି କଳାକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ସାରେ ସାରେ ସଦା ସବୁଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଲାଗିବ ହଁ ସବୁଠି ସେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦରବାର ହଁ ହଁ ଯଜମାନଙ୍କ ଘରେ ହଁ। ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ହଁ ହଁ ରାତି ଟିକେ ବନ୍ଦେଇଲା ତ ସେଇଥିଲାଗି କହିଲେ ହରିବୋଲ ଇଏ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ଅଛି ନା ହୁଳହୁଳି ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ହବ ହରିବୋଲ ହବ ହରିବୋଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ହବ ହବ ମୋ ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ବି ହବ ହବ କଣ ସେତିକି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କରତାଳି ବି ହବ କରତାଳି ହବ ଖାଲି ତ କରତାଳି ହବ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭାତଟେ ଗୋଟେ ଡାଲିଟେ ଖାଲି ତ ଡାଲିଟେ ହବ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଓଉ ରାଇତାଟେ ଜମା ରାଇତାଳ ଜାଣି ନାଇଁ ଧୀରେ ହରିବୋଲ ପ୍ରେମ ସେ ହରିବୋଲ ହବ ଆଉ ହୁଳହୁଳି ହବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାହାଣୀ ଉପରକୁ ଯିବା କହିଲେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଉଚ୍ଚ ଉପରେ ଥିବ ଛୁଇଁ ପାରିବ ଜମା ଏ ଭୈରବ ସହରେ ଅଛି ଇଏ ନୃସିଂହ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ମୋର ବାବା ଚିର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ହଁ ହଁ ତଥା ସ୍ନେହମୟୀ ପୁରାଣ ତର୍ଷିଣୀ ମା ମାନେ ମା ମାନେ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ କାଳ କାଳ ଆଉ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ସଭାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଜାଗାର ଘଟଣା କାଳ କେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା ପାତ୍ର କାହାଣୀଟିର ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ? ସବାଇ ସବାଇ ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ? ସାରେ ସେ କହିବା କଥା ଆଜି ଏ ବହିରେ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ବହିରେ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବ ଆଣ୍ଟି ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଜେନା ବାବୁ ହଁ ହଁ ପାଲା ଜଗତରେ ସାରେ ସାଧୁ ଭାଷାର ଦିଆ ନିଆ ନା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାଷା ଥିଲା ହଁ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକା ହଁ ହଁ ତମେ ତାକୁ ଭୁଲ କରି କହିବ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ ସାର୍ ନାୟକ ଅର୍ଥ ହିରୋ ନାୟିକା ଅର୍ଥ ହିରୋଇନି ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ବହିଟି କରିବେ ସେଇ ବହିର ହିରୋ ପାର୍ଟ ଆଉ ହିରୋଇନ ପାର୍ଟ କିଏ କରିବ ଫାଷ୍ଟରୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ଯାହା ରୋଲ ପଡ଼ିବ ସେ ଠିଆ ହବ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ହବ ଭେଲିଆନ ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ ଚୁଡ଼ି ଭେଲିଆନ ହବ ରୋଲ ବାଣ୍ଟିବ ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ଚାଲୁ ନା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ପାର୍ଟ ମୋର ତମେ ହିରୋ ପାଠ କରିବ ତମେ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆ ହିରୋ ଖାଲି ପିଟିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ନହେଲେ ଡେଲି ଯାଇଛି ତମେ ବହିର ହିରୋ ହିରୋଇନ କି ହିରୋଇନ ତ ଭାଇ ଉପରେ ବସିଛି ଆରେ ମତେ କଥା ହେବାନି ଏପଟେ ଝିଅଟା ବସିଥାଉ ତ ସେପଟେ ଭାଇ କହୁଛ ହିରୋଇନ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା